Turabasuje mwese mukurikiye Dusa Films TV. Uyu ni wa mwanya twabahariye tubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru abavuga muri gospel, iyobokamana hano mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye by'isi. Tubahaye ikaze rero muri kino kiganiro. Mbwira rero buri wese utarakora subscribe kuri Dusa Films TV, gukanda aho hasi handitse subscribe kugira ngo tujye tubana muri uno mwanya. Nk'uko rero mumaze kubimenyera, duhera ku ndirimbo 5 zikunzwe kurusha izindi muri gospel nyarwanda. Ese wakwibaza ngo uyu munsi indirimbo 5 zikunzwe cyane kurusha izindi ni izihe? Icyo tugendera kugira ngo duhite izi ndirimbo, tugendera ku zo abantu batubwiye ko arizo bari gukunda cyane, ndetse mu butumwa haba kuri email yacu cyangwa kuri WhatsApp. Twihuse rero duhere ku ndirimbo ya 5. Indirimbo ya 5 ukwibaza ngo ni ihe? Indirimbo ya 5 yitwa Inkuru y'Urukundo. Inkuru y'Urukundo ni indirimbo ya Nshuti Bosco cyangwa se Bosco Nshuti bitewe n'uko ubishaka. Uyu ni umwami ukomeye cyane hano mu Rwanda, Imana yagiye iteza imbere mu buryo butandukanye. Ubu rero afite indirimbo yitwa Inkuru y'Urukundo, iri mu ndirimbo zikunzwe cyane hano mu Rwanda. Wajya kuri channel yiwe ukayireba niba utarayireba, n'indirimbo irimo ubutumwa bwiza. Indirimbo ya 4 yitwa Imba Roho Yangu, indirimbo ya James na Daniela. Aba ni abaramyi bahereye kera pe, bamaze igihe muri gospel nyarwanda. Bazi indirimbo nka Mamavuta n'izindi zitandukanye. Iyi ndirimbo rero yabo yitwa Imba Roho Yangu, wayikurikira kuri channel yabo. Ni indirimbo ikunzwe, n'indirimbo y'ubutumwa bwiza. Indirimbo ya 3 wakwibaza ngo ni iyihe? Indirimbo ya 3 rero yitwa Iriba, ni indirimbo ya Vestine na Dorcas. Aba ni abaramyi bakunzwe na benshi hano mu Rwanda, ndahamya ko bakunzwe na benshi. Yaba afite indirimbo rero yitwa Iriba, niyo iri ku mwanya wa 3. Indirimbo ya 2 rero ku mwanya wa 2 muri top 5 Dusa Films tuba twabakoreye yitwa Zaburi yanjye. Ni indirimbo ya Ben na Chance. Yaba n'abahanzi rwose, ni couple mukunda muri benshi. Imwe muri couple ikunzwe. Murabizi hano tugira mu Rwanda haba amakouple yaba Papi Clever na Dorcas, Ben na Chance na Tracy, ni benshi. Ariko ku mwanya wa 2 tuhasanze iyi ndirimbo yitwa Zaburi yanjye. Ubushize yari iri ku mwanya wa 3 ariko bigiye imbere h'umwanya umwe. Ni byiza cyane. Reka rero tugere ku ndirimbo iri ku mwanya wa 1. Ku mwanya wa 1 turasanga indirimbo yitwa Niyo Ndirimbo, indirimbo ya Meddy na Isigaro. Ni indirimbo mukunda muri benshi, ikunzwe cyane cyane. Ngiyo rero Dusa Films top 5. Ni top 5 tubakorera indirimbo zikunzwe, dufasha bamwe batazikurikiranye bashaka kumva ubutumwa mu ndirimbo bakabwumva. Mu zindi ndirimbo rero zigezweho zikunzwe hano muri gospel, zifite ubutumwa bwiza haba muri Afurika ndetse no mu Rwanda, turahera ku ndirimbo yitwa Utwibuke. Ni indirimbo nshyashya yasohotse muri kino cyumweru, yitwa Utwibuke. Ni indirimbo ya Imnos, ya timu ya Naomi ndetse na Merci. Murabazi bano mu ndirimbo nyinshi, harimo yitwa Magina n'izindi nyinshi zitandukanye. Mu zindi ndirimbo rero, indirimbo wenda mu nshyashya twababwira mugashaka, harimo iyitwa Nakujia. Ni indirimbo ya Bella Kombo. Bella Kombo ngira ngo muramuzi, nuriya waririmbye indirimbo ivuga ngo Ameniona. Indirimbo nayo ikunzwe cyane na benshi, ngira ngo murayibona kuri ino video ko ikunzwe. Dukomeje n'ayandi makuru rero, nuko umuhanzi mwamenye muri benshi, mwakuze muri benshi,
uzwi nka Eric Senderi, abenshi bagiye bamenya ku izina rya Senderi International Hit, yatangaje ko agiye gukora indirimbo za gospel. Yavuze ko afite indirimbo 3 afite muri studio kuri album yiwe, ngo muzumvamo ubutumwa mutigeze mwumva ahandi. Rero dufite amatsiko y'izo ndirimbo, ndakeka benshi mufite amatsiko menshi yo kuzumva indirimbo, kubera ko turi kumva muri ino minsi abanzi bari kuva muri secular music bakaza gukora indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana. Ni byiza, mwabonye Meddy n'abandi batandukanye, ni byiza. Rero dutegereze izo ndirimbo. Mu yandi makuru rero tubafitiye amakuru yuko y'ibitaramo bimwe na bimwe biba bitandukanye biri kugenda biba. Igitaramo cyabaye iri joro cyitwa ijoro ry'ubusabane kibera Foursquare, mujye mugikurikirana. Kiba kirimo abahanzi batandukanye, amaministeri atandukanye. Mu ijoro ryatambutse rero hari Azaf Ministries turuka muri Zion Gatenga Healing Worship Team, ndetse n'abandi baririmbyi harimo Joyous Melody iririmbira muri Foursquare, ikorera umurimo w'Imana n'undi muri Foursquare. Dusoreze ku nkuru y'akababaro, inkuru iteye agahinda y'uko Murindahabi Irene yabuze mama wiwe umubyara. Uyu mubyeyi rero akaba ngo yazize uburwayi, yaramaranye igihe kirekire, kuva muri Nzeri 2023 nibwo yafashwe n'ubwo burwayi, nibwo yatangiye kurwara. Ni inkuru ibabaje rero, ni inkuru iteye agahinda. Gusa uyu mubyeyi yarangwaga ngo no gusenga. Ni inkuru ibabaje cyane. Twabwira umuryango wa Murindahabi Irene ndetse n'abakunzi biwe ngo uyu mubyeyi Imana imwakire, imwe iruhuko ridashira. Murakoze rero, ni inkuru dusorejeho. Turabashimiye ko mwadukurikiye kuri Dusa Films TV. Kore subscribe utarayikora, tujye tubana. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.